tada smo trener Jure Ivanković i ja nekako došli na ideju da igrače odvedemo u kamp, odnosno da ih 5 dana odvojimo nekako od svijeta, od mobitela, od bilo kakvih utjecaja, da bi mogli napraviti i fizičke i mentalne pripreme za sezonu. Taj kamp je funkcionirao na taj način da smo spavali svi skupa u šatorima, u vrećama za spavanje. Izviđački. Tako je. Igrači su sami sebi kuhali, igrači su sudjelovali u konkretnom radu, odnosno obrađivali su masline, kopali su, čistili su WC-ove, kuhali su sami sebi. Mobitel su imali 15 minuti dnevno, odnosno za javiti se roditeljima, ali nastojali smo ih okrenuti jedne prema drugima. To smo mogli učiniti samo na taj način. Zato što stvoriti okruženje u kojem jednostavno nema vanjskih distraktora, nego smo samo mi. Imali su 2 treninga dnevno, imali su taj period rada, imali su period za odmor. I imali su rad po grupama gdje raspravljamo o određenim stvarima, gdje razgovaramo. I to je bilo jedno onako jako lijepo iskustvo. Okolnosti, da se razumijemo, nisu jednostavne, teške su, zato što vi kada idete tako u kamp, prvo ne spavate udobno, drugo ne jedete najbolje, ali bit je bila stvoriti teške okolnosti. Prvo, prepoznate neke stvari na njima puno lakše, odnosno čovjeka najlakše nekako upoznaš kad su okolnosti malo teže. Onda jednostavno i tu imaš priliku za rad na nekim stvarima koje su takve kakve jesu. Tako da po meni to je bilo jedno jako korisno i lijepo iskustvo i moram priznati da ga ja osobno rado ponovio. Sad trebamo pitati njih bili oni. Oni, koliko sam ja, na kraju su stvarno bili s tim zadovoljni, a i generalno sam tamo htio pitati koliko su onda prihvaćali, kako je, jer to je na neki način izvlačenje mlade generacije svoje komfort zone, a tek kad izvučemo ljude generalno iz komfort zone, onda tek vidimo zapravo od čega su satkani, na čemu možemo raditi. Pa kako oni su znači to primili? Možda je bilo na početku malo otpora očekivanog. Pa sigurno. Znači u početku je bio otpor, ali taj otpor smo po logici stvari očekivali. Nismo očekivali da će, mladi momci 117-18 godina biti oduševljeni šta su 5 dana bez mobitela, šta spavaju u vrećama za spavanje i šta nemaju normalan doručak, ručak, večer, nego moraju sebe pripremati. Ali šta je vrijeme više odmicalo, nekako su se i oni više adaptirali na tu situaciju, tako da je to s danima funkcioniralo sve bolje. Možda smo trebali ostati još 10 dana, bilo video. Vojnički režim, bar je bivši nam trener je bio specijalist u režimu, pa da još njega da ste doveli i seniora doli, pa da vam stegu još dodatno. Da, sigurno bi bio oduševljen. Još bi bilo oduševljen.